ibi ni byo tugomba kwitaho mbere. Dufite guhagarika ibitero by'Uburusiya, drone ndetse na misile. Ibi bivuze ko dukeneye ubwirinzi nka drone, ubwirinzi bwo mu kirere ndetse na misile zo guhangana n'ibi bitero by'Uburusiya. Ibi ndabibwira abafatanyabikorwa bacu kugira ngo mwongere ubufasha bwanyu ndetse n'ibikoresho. Turi gutigita bajya bavuga ko izo drone zituruka muri Irani, ari Irani yateye inkunga igihugu cy'Uburusiya. Izo drone ko iyo zitewe mu umujyi bameze nk'umutingita, amazu abatigita yose, ku buryo abaturage bafite ubwoba bwo gutura mu mazu bakaba hanze, abana bari gupfa, abantu bakuru. Nk'uko rero mutangiye mwumva iryo jwi, murabibonye uwo ni perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubwo yari afashe ijambo. Ni mu nama yari yabaye nyuma y'ibitero bikaze Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Yari ku munsi wa tariki y'ejo mu rukerera nibwo Uburusiya bwasutse ibisasu byinshi bukoresheje drone na misile kuri Ukraine, aho Uburusiya bwanaze ibisasu byinshi bikaza kwica abaturage babiri ndetse abandi 28 bagakomereka. Uburusiya kandi bwaje no kurasa muri Donetsk, aho bwaje kwica abantu 3, undi umwe nawe agakomereka, ndetse bigatera n'iyangirika ryinshi ry'ibikorwa remezo. Uburusiya kandi misile bwarashe zagize ingaruka kuri Kharkiv Hospital. Ni ibitaro bikomeye cyane byo muri Kharkiv, aho ibisigazwa se cyangwa se misile zagize ingaruka kuri ibyo bitaro mu cyumba cyakira abagore barwara, aho abantu 9 baje kuba bakomereka, harimo abagore, abana bavuka. Kandi nanone ubwo ibitero babaga batagetinze kwica abantu batandukanye bakomeye muri Ukraine, aho nk'uyu musirikare ukomeye ufite iranka rya high ranking CBU Colonel Ivan Voroniki yarashwe n'umuntu utazwi muri aka karere ka Horizivski. Ubwo rero murumva ko nubwo barasaga amamisire, ariko hagiye habaho n'ubundi bwicanyi bwagiye butungurana ku bantu batandukanye. Rero nibwo hahise haza kuba inama y'igitaraganya, aho yahuje ibihugu bishyigikiye Ukraine, aho iyo nama yabaye ubwo ibyo byabaga yemereye Ukraine miliyari 10 z'amayero, ubwo bingana na miliyari 11 n'ibice 7 by'amadolari y'Amerika, kugira ngo irebe ko yakongera kwiyubaka nyuma y'ibyo bitero bikaze byayishegeshe, aho abonye ko byanababaje perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Trump ngira ngo nawe muri iyi minsi yari yarakajwe cyane na Putin, avuga ko Putin rwose ari kurengera cyane, akazana n'agasuzuguro. Nyuma y'uko rero bibaye, nawe yavuze ko bagiye gutanga ubufasha bugera kuri miliyoni 300 z'amadolari kugira ngo bongerere Ukraine intwaro zo kwifashisha ndetse na za misile n'ubwirinzi bwo mu kirere, ndetse bagapanga n'uburyo ki bapangana NATO kugira ngo bayohereza amato n'ibindi bikoresho byose bishobora kuba byafasha Ukraine muri uru rugamba rutoroshye. Umuntu abona ko rukomeye cyane mu gihe itabibonye ubufasha umujyi wayo rwose Uburusiya bwawusiba ku ikarita, kuko buri kurasa misile nyinshi cyane, aho buri kohereza amadrone arenga 100. Umunsi w'ejo bwishoboka kuba yarohereje amadrone arenga 500. Bivuze ko rero Ukraine ikeneye ubufasha bwa NATO cyangwa se bwo mu burengerazuba bw'isi, dore ko nibura ari bo bacana uwaka. Nk'uko twabikomeje rero kuri rya jambo perezida wa Ukraine yavuze ko bakeneye amadrones ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere
ni mu gihe sekreteri wa leta zunze ubumwe za Amerika witwa Marco Rubio yavuze ko nababajwe cyane n'ibyabaye kuri Ukraine, avuga ko biri no kwangiza umubano wa diplomasi, aho yavuze ko bashobora gushaka uburyo ki bavugana n'umuntu uhagarariye ububanyi n'amahanga bw'Uburusiya kugira ngo barebe ukuntu iyi ntambara rwose yatanga agahenge, kuko ni ibintu bikomeye cyane bikomeje gutuma abaturage bava mu byabo. Ngira ngo mwagiye mubibona mu mavideo, abaturage bavuga ko bataryama, abana bakutse umutima, abandi bari gukomereka cyane bikomeye, abandi bakava mu byabo n'ibikorwa remezo bikangirika nk'uko muri kugenda mubibona mu mashusho. Abantu, umujyi wose uri gutigita, bajya bavuga ko izo drone zituruka muri Iran, ari Iran yateye inkunga igihugu cy'Uburusiya. Izo drone ko iyo zitewe mu umujyi bameze nk'umutingita, amazu abatigita yose, ku buryo abaturage bafite ubwoba bwo gutura mu mazu bakaba hanze, abana bari gupfa, abantu bakuru. Ubona ko ari ibintu bibabaje cyane muri Kiev, ubona ko hakenewe imbaraga nyinshi ndetse n'ibiganiro mpuzamahanga kugira ngo iyi ntambara itange agahenge, ndetse babe bagana no ku biganiro by'amahoro, kuko ubona ko ari intambara ikomeye cyane. Nkabashimiye rero abantu mwakurikiye Miaboss TV kuri aya makuru update, kuri izo update tubagejejeho. Mbibutsa ko twari turi kuvuga ku gitero Uburusiya bwaraye bugabye kuri Ukraine ku itariki ya 10, aho bwaroshye misile nyinshi cyane bukoresheje amadrone menshi kuri Ukraine, bikaba byagize ingaruka zitandukanye, aho abantu benshi bahaburiye ubuzima, abandi bagakomereka, ndetse n'ibikorwa remezo bikahangirikira bikomeye. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Tugiye kuza mu biganiro bindi byacu mu kanya, tureba no muri Kongo ukuntu byifashe. That sentiment was echoed by the Ukrainian president in Rome for what's been dubbed the Ukraine Recovery Conference, as if Ukraine were convalescing after a long illness, not barely surviving nightly attack.